tātou whaletua o tina mata mātua mai se lele lo si tātou watunuu ea whia lava se meo e mafuta mai ai tono lo maota lo lawa lungo lo taavale o lau taavale ia po tonu fo fale fai ngā ruenga ia o lo fa peona e mafuta mai nei fiafi o whia lava la fo se taimi o lau langi o e mafuta mai ai fa talo fa tia to good morning in the other side of the world la to lo mafuta mai le se vai tau le vaveao le o tāna i tūlai manu ia mātou nei fa talo fa tu le swafa manu malo Yesu Keriso mai se foi se tātou atunu pele mai se foi o lo o mau foi ia ne to tele nisi o tai o lo tātou watunu o nisi foi o i lātou a vea ma o iei to finga ia o to fia i e le atua i le ngati ambasa o malo ia o nisi foi o tai o faipule ia ma nisi o i lātou ia o lo fa peona maua le avanoa e mafuta i lunga o tātou Bible study ia inisi o taimi ia o lo fa peona so tai ia o lo fa peona mo le avanoa e mafuta mai ai ia ma le to tele la foi o au nā le atua sunga i whaafengainga wha mawalalo loto nei a fiafi ono wa mawale avanoa e tautua i foi oe ma au na ia te oe e ala i le upu le atua ia ma tautua ia pe labor in the word and doctrine il tūlanga wa onga ia ma vaenga o le afionga pa ia le atua wha mawalalo i le loto i lumo le tātou walii la o whaia le tano e a mata le tātou prokalame o la o whaatino ina foi a tātou wa onga toi so ino le tātou prokalame le tuputupu Faaleagaga ia ai avanoa a vele a taimi ia e share i o le tātou prokalame i lunga o lau timeline vea i oe ma whaamanuianga i se uso sto fino se tamao se tina o lo whapeona mai moa mai le tuolo mātou tamao le vi inga i fo i ate oe whaafitai le avanoa wa e au maia e a o i lau upu ia ma wha sa o ai o mātou tangata e mai se fo i fisosoani mai lo tangata la ua fio i se awa ongo le a whaatinohina wha moe moe lo wanganga pa ia e whetalai o e tama a o whaafafonga lau whanau e fisosoani o e lo mātou watua i mea sili ua e whaia i o mātou tangata ono le suafo o Yesu Keriso ua ole ma wala au tuai nei amene ma amene hallelujah vi ia le atua o leo ta amen ka ko sa o le upo le atua i tātou Bible study o ia we are here to study the Bible o lo ia inisi o vaenga o lo tātou talatala i le tuputupu Faaleagaga ia e inisi o mataha upu o te loa e whaisi lo loto e whainga tāo na tātou tala noa ai. Sometimes a whaalongo i ele tangata e pepe Faaleagaga e fo i ei kua. Okay, I'll give you guys an example o winga o lau tala. E to tele tangata, you know, I think i le tele o polo kalame no o tala noa mai, you know, I think mo i la tau leo fato a mai moa mai. O leo sa vari le toru tau sanga talu na whaatino ina Bible studies. Which mean if kele yo mataha upu hu ina no sa utala no ai sa tuputa no utala no mo mata upu lo tuputupu Faaleagaga so a o whaanga solo tato mataha upu you know o leo fo yo you know for me il tangata lo o ina le upu wa mata fo ina sui me ala wo utala no ai te lo tu utala no i me no utala no ya so ala a mata mai peram ta upu le wala i ne tato to fo i tua ono to telo i lato fato ato e whanau fo wina le tausanga nei le foto a mor tato prokalame ai pi fo ringo lo graduate le si vaenga lenga lena a mata tato prokalame so now we going back and start from the beginning i le to tele ai eila mata upu na a mata fo i lele fate ta ingol te mil no tala no ai le tusi a yopu you know I think that's really if I see my mafa or namata upu no tala no ai some people will wafoi actually wole ko maka you know now ele to mata le Bible study for oh se yo o ngala ka ngoi given for my ole to why I also believe in my for my ono lawo mai o sa wa ile meet e peila o tau sami tu le meet for ile no o tala no tu se yopu la fo tala no fail tu se yopu le no tala no el tu se yopu no faia tu ele o se tu se o fenga and also no faia tu ele tala no fa pea sa la tu ia le ti apolo e a fo e challenge le tua ai olai e sai tia li mo le tua ono olai e pule le ti apolo lo langi
because e yeile awa o ngai whaavai I lunga le mele na, e ao ona I loa he le tangata, because that's too deep mo nei tangata fu ia whato a, you know what I mean? A whaalongolongo I la, se si whapea, ele mawhainga. I think I was trying my best to explain le righteousness o le atua. Do you know what I mean? Ono le atua o lana upu. A o ina whetalai, a e whaitau le tuspa ia, to o tele tangata ina o whai atu o le ti apolo o i o le atua o le nei lalulangi. Actually, you know, o iskangaka u koe fo ia iku, not fo ikua, a e ua, o le etua fia whalongolongo, you know, that's all right. Ia, ma ua fo iwa ave se ia nisi o mea o o ina, ona e mafua mai, you know, ele o iloa le whaavai o le tele o mea no tala noa hai. Even though o lo te whaalia tunga scriptures after scriptures, a lot of people, ele mawhaina la tau tali tonu scripture, la tali tonu la tau ia o le atua e pule a le atua, o le atua e pule a wā, o le atua la e whaia kaua, o le atua la e maia mai, e pule a le atua a wha mai o e wha mai. So o le ata le nao, o le ata se le nao le atua olo iai, because o le mea le nana au mai fuila i e tangata tutonu le tuse i opu fo mainga whaakanga i le atua na whaia o mea umalava nana tutupu, o le mafua anga e alainta no whapena tangata, because e le o malama i la tou, i le ami o tonu o le atua, he's a God of his word, a o ina whetalai le atua, e sa vali le atua i ana upu, e o ala I le atua, paua nao le mea e siri atu I le atua. Do you know only his word is greater than God? O le upu o le atua fo mai wa ia wha sili lana upu I ona suafa. Ua, e o I le atua e submit le atua I lalo lana upu. Yeah, so o le mea fo ila le na a o le na, o le mea le na o lo o tau fia le atua. Mai le tele o mea e a foi. Ono le alana ami o tonu ilunga o lana upu, e le sopo le atua I lana upu, e le solia e le atua lana upu. A whetalai le atua o na whaia lava lea. So e la nisi o onga fu ele I believe, to tele nisi o ila tau fu ele upeua, you know, ono whato au to tau mai, to tele I o nisi na mato tal no from 3 years ago, o loo mafuta mai lava, o lea lava lai alu iluman mato aonga now, tatu to e fo I tua e tatu te e afu e whamatala mai vahenga I e molo malamlama anga. Amen. So, leo kako e ore sua susu ele suia, ia po le pepe Faaleagaga, ia tuputupu Faaleagaga, leo tatu tala nohi le anganga o tangata. Amen. O le tusi a Nikodemo, o le tusi le a Nikodemo, o le tusi a Ioane. Whamai le, o ile tano e Iesu ma Nikodemo e ao ni toi whanau. Whamai, o tali atu Iesu e moni o te whai atu ia te oe, a whai e le whanau se tasi le vai ma le anganga, e le ma whai o na sao oe e le malo le atua, o le ua whanau mai I le Tino, o le Tino lea, o le ua whanau mai foi I la le anganga, o le anganga lea, au e te ofo, awana o whai atu ia te oe, e ao ina toe whanau mai o tou. Sa utala noa o le I le whainga e le atua o le tangata, e te tono le tusia e peru o lona mta upu e. E wha upu e sifuru ma le lua. O loo tala noa i le tuspa ia, I vaenga nei e tolu. Whai mai awa o lo o ola le fionga le atua, o lo o matuanga lue foi, o lo o sili foi lona maai I pelu uma e whaatau maai tu, o lo o vai foi, e o lava I le vai e seina o le loto, ma le anganga. According to scriptures, ese le loto, ese le anganga, o la lai vai e le o confuse le tuspa ia, o nei e iaile tele o onga o la tau tele tali tonu I le anganga o le tangata. Ia, o tele o whai atu po te whina u malo ai tato wo iaile mea laifa me le tuspa ia o laiva vai me le tuspa ia. Whaafewheo no o ina o tau te whai atu le eise anganga ani eto o le tau te whai tau mai o laiva vai le tuspa ia le loto ma le anganga. The soul and the spirit. Right? Whamaila ia, o ngau ngā tino fo'i ma a ano o iwi o loo wha masino fo'i ma natu ma whiliwhilinga o le loto. It's talking about the body. O le tala noa mai o a ano ma iwi e ese fo'i mea ia.
Nai te ilo le leia e ese a ano o lo tino, ese ivi o lo tino. Whamaila le upo le atua e mawhaina ho o iai. Esea, whamai o o ilea, i le inga ngā tino fo i ma ano ivi. O lai e alu, e vai umala, o lai e umala i tutonu. Ai, o leo ua, maina o vaenga nei e tolu o nei, i tutonu o le context o le tuspa ia. E tele na tala noa le tuspa ia i vaenga nei e tolu. O lala e tā ua ia o onga le fionga le atua ma o onga le apostolo o Paulo, ia ma le au apostolo uma. O lala tau tala noa i le tangata po o le spirit, amene, tala noa i le spirit, o lala tau tala noa i le soul, la fu la tau tala noa i le tino, right? Na, i tonu le tusia, mua te saloni, o lona mta upo e lima, fai upo se fulu ma le lua. Fai upe lua se fuma tolu, fai mai. Ia ato atoa o na whaapa ia ina o outou e le atua, lava e ona le manuia, ia tausia lava lo outou wanganga, atoa oma, i le male loto, atoa male tino, ia le matauleanga ina i le afio mai o le tātou o lii o Yesu Keriso. E tolu la vaenga o le tala no maritus pa ia e ao o na auane i ta uleanga ina i le teimi e fio mai ke riso. Mea mua o le tala no mai i lo wanganga o lo loto mo lo tino. A o la ina fai mai le to o tele e ina ia o onga fa mai le ise a nganga o tangata. O lo no winga o le la a focus la le o onga ma le tatorunga le na i le loto ma le tino. Ai o le nganga o le tangata faule ia ke riso. Ato atu i le tusi a le mua koe nito o lona mata upu e lima fa upu se fulu ma le fitu. I don't think that's the right verse. Lua koe nito a? Yes, lua koe nito lona mata upu e lima fa upu se fulu ma le fitu. Fa mai le e fa upu se fulu ma le fitu. O le nei, nei, highlight wha sama, o le nei, a whai o ia ke riso se tasi, o le tangata fauia, ua mawai mea tuai wha auta, ua wha fauina mea uma. O le tangata lea, le te wa aime enum i le spirit po le anganga, o le tangata fau le ia ke riso, o le tangata la lea na whanau fauina. E whanau lo wanganga, a o lo soul, o le tangata lea, o le tangata tuwai lea, ia po o le. E le whanau lo soul. Na o lo wanganga na whanau. Ina ua whanau lo wanganga, e tū mau a lo loto, e tū mau fo i lo tino. E le I whanau leo vaenga ia. O le tangata lea, le sa o lai le whenginga tuwai. O lo wanganga, na oti. Ai ina ua e talia Yesu e avea mali I mawhaaola, na saua I lea nganga o lea tua I totonu o lo wanganga, le la uwa tua le siata lea. Na utu ua le Holy Spirit, o lea ua iai I lo wanganga, ua ola I lo wanganga, ua ola Faaleagaga. Fa mai le upu le tuspa ia, tato atu le mua koe ni tolo na mata upu e. Mua koe ni tolo na mata upu e ono. Foi upo se fulu ma le fitu. Fai mai. E tau wa mai. Fai mai. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Fai mai ai pei tai ua nganga e tasi le ua whaatasia ma le alii. Ua saule a nganga o Yesu ua I totonu o lo wanganga. Ua nganga e tasi ai lo wanganga ma lo na nganga. One spirit. Ua toe ola la lo wanganga. Ua ola whanau fawina. O ile mafu aina whaile tātou tatalo e talia ai Yesu e vea mali I mawhaola. A whai e te oti le lalo laise I tu lou, whaonga ina le upu oti, ia pe te maliu. A whai e te maliu le lalo langi le nei e te le italia ina Yesu e vea mali I mawhaola. Lona winga o le oti le anganga lea, o le anganga le e sao le langi. O le isi tangata le te vai mai ai o le tangata tuwai. Ai, o le langi,
o le tangata e alu le langi, o le tangata ua ia talia Iesu, e avea mali ima whaola. O la ua wha ofuina e le anganga o le atua, po ua ta uami o tonuina e le anganga o le atua. A saula le atua, e fetalai le atua i le anganga lea. Fo mai le tala le tuspa ia le Yohane whafa mai o le atua o ia o le anganga, ele o ia o se MAFAUFAU. Amen. O le atua ele o ia o se MAFAUFAU o ia o le anganga. The Bible says he is the spirit, for those who worship him must worship in spirit and truth. E te tauna e ta puai mai lo nganga ma lo wha maoni. Amen. Lele e se senga o le, ia tonu lele wha pēr mai nei Kevin, lele e se senga o le anganga ma le soul. Wha whiana e ta puai mai lo nganga, wha whiana e ta puai mai lo soul. Right? O te ilona u e fasili. It's good to answer that question. O aso la. Masani okay, mina la faila ukuria. Masani e keimi o ke ala i fo tai ao, la lavar kaimi. Ke ala i fo faile mai puti mo lo tolua, a o le la sa uni o te alu. O fatu ia isi o ko lua fo le fako, I love you honey. Ia pole a lava se kaimi fo lele la fa to fa. And then I give her a kiss and I say, I love you. And then, e loa le lei e lo to o lua le I love you e sau mai lo loto. E loa fo e lo to o lua le I love you e sau mai lo MAFAUFAU. Tu te lor ko ngā kaimi fo lele, a o ngelango o pisi fo le fa piwo wala i fonga, a la ua kāre kaimi. Kope ala usa ungi fo lele a. Ngā sa vali e kwa i fafo wala au me lo ko lua, wa e anu, love you, a faku love you. E loa le lei e lo to o lua, that's not from my heart. Ele o au mai tutonu o lo wanganga e au mai lo uru. O te wā makanga e loa malese senga o mele ko kanga koe. E o fo i la peha o le teimi i le vāo o friends ia po le tama ma le teine wa i loa le leia le I love you ala kamanga fa yaku ya ki oi fo le I love you. Ke i loa le leia le I love you sau ma le ulu. Ke i loa fo le I love you fo ngale I love you baby. E o arka ungo le pepi wa I love you baby. E i loa e te ilo le leia I love you, la sau ma le loto, i ka kome e se ma I love you. When you say sorry, e te ilo le leile tangata o lai say sorry fo i lele. O e wha alongo si tangata e wha to e se, ai sau maa ngai ia e maa senga o wha alongo i wha ko e senga, i momongi wha le leinga. Ka ke ilo le leia le wha le leinga i se kala se makai pepelo, ma le kala le makai o lai sa o lona, lai sa o le loto. O ka wha alongo longo i la aso fo i lele whaimo mio kala a inga. O ka wha alongo kunga i kala a foi. Se wha le linga foi lili. Mā ngai ai o se, laua keu se maka upu. Lau wha ko ese ia. Wha malia ku foi ia o le ikua ngai a inga ua. I o mako la ngonga lo mako salamo. Se mako ma le mea o mako whaia. Ia aua mako la ngonga aile. Wa mā ngai a laka wha alongo le mā ngai o le wha ko esenga. Ai la mar wha ko esenga. Ko wha alongo kunga e wha mai. Ia, ole mea ngā ua o mako mai ai, ai, ole mea lea ngā mako kau mawhai e, kala ngoa mwhasa o aku. E mo ke rei mo mea unu ngāli, ia, ka mafu i ole maanga, ia mea se whako i senga. Ai, at the end, mai sia, ai, ole mea lea ngā mga o kau aku. E sti ole le apologize fo i lele, pe i o laita mawhai e justify. So, ele o genuine pe le au mai a mai le loto. Ele o loto, e pia au mai fu lele ngā o ngā mai o upu e keu wai luma. O le loto, le o lai manga o kau o mako e sao. O e kau mua mele ngola ukala. Ele tutu sala mali tangata ua say sorry o sala mo i lava. Ke whaalongo kunga ngā umar whako senga full stop. Ke whaalongo kunga. It's come from the heart. Ia wei loa. Le se sengo le I love you e sao mo i lo ulu, ma le I love you e sao mo i lo. E o fula pēa o na e vivi. Wei lore vivi i fo ile ke vivi ile tua. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. E ke vivi i fo le pe a vi ngaka. It's not from your heart, but it's also different pe ha o te me ke vivi i ile tua. Ai ke fa alongo, I love you, Lord, but it's come from your heart. Come from your spirit. Ke fa alongo a kunga, one day o wa lai whaile vi inga ile tua. He sia so keru ke lai whaile vi inga. E umafle vi inga. E le manuia lo loto. Ele mangia lo ko vi inga vo lele wo umba pole ale umba vi inga o vi. Umai fonga, I was really sad le vi inga vo lele.
And then, o inana tala no mai le atua mai san. A whai ele o mangiolo loko i lau vi inga. Aungi e wha pe o mangiolo loko. Nanga reflect le nganga o le atua ia te oi. A whai te le o manuia te teimo le vi inga. Longo winga, aungi e wha pe o lai fia le a kora vi inga. E o ofo ilo loto. O lai reflect e ngā le vi inga. A manuia la lo roto le vi inga. Ia so ke alu le vi inga. Oka. Ka ke sau ku whaua manguia loko le vi inga. Isea. Lona la fu e manuia le loto le atua le vi inga. Ai a whai ele manguia lo loko le vi inga. Ele o manguia fo ila. Pe ngā fu i pe alu le loko. A whai ele o manguia lo loko ke mi alu i le loko. A unge e wha peo lai fia le akua. Because even God, na te le o receiving ona so o se si alu le atua. Ele fo i fua mai. Ele mawhainga e fo i wha u mai le atua. Mo i ala ukala. Lei mase si alu le atua fo i wha u mai. So, ole anganga la. So when you worship from your spirit, hallelujah, from where tala tus pa ia for mai, but the person who is joined to the Lord is one spirit with him. You know, talia Yesu, wa tasi ilo wanganga, male anganga o le atua. So, te manao ia te oe te asiasi ta upu le vai aso te nei la sotofi. The spirit, the dimension of man which deals with the spiritual realm, the part of man that knows God. Soul, the dimension of man which deals with the mental realm, man's intellect, mind, emotions, and will. Ole, body, the dimension of man which deals with the physical realm, the house in which we live. So, o leo o awatua ia nisi o Faamatalaina o le ese esenga o tangata nei e toru. O lo tala no eltus pa ia so ta kele as kaiminga o kalangoa i le ason te nei ile anganga pa te fia tala noa i lo so ile afiafi le nei. Po le tangata le tutonu, le tangata o ngā tutonu le na e whaalang mea maka aku. Your soul, I'll change this one. Le loto, amene, o le tangata lai totonu, o lo wanganga na whanau fawina. Amene. O le tangata fau le sida le atua sida ia tala noa le atua tala noa i lo wanganga wao le atua o io le anganga ele o io se MAFAUFAU. Mea le nai ala ina le tala noa le atua o tātou MAFAUFAU. The message le receive e tātou mine. E mafua na receive e tātou MAFAUFAU le fe au mai le atua. Mafua mai ona wala ngona mai le anganga. So the spirit receive the message first. Ona o ia tala noa ia le atua. Hallelujah. Ole, na toa tu le tusia Iakopo. Hallelujah. Iakopo lo na mata upu mua. Oi te tasia si kusi leo ke mga oe. My notes everywhere, guys. Ona you also see le afo ia le upu le Loto. Oh, come back there again. I was about to. O le upu lea Iakopo lo mta upu mua foi upu lua ta. Hallelujah, guys, ko share tuarta to prokalami. Hallelujah. Ya, si ko fa kale kungi ko so ko kiki alu os fumi ko o alu loka e alfa mkala nga molo le per ka ko prokalami. Hallelujah. Hallelujah. Sai mai se kau fai kulka ko pokalame ko so tato. Anyways, where are we now?
Le wo le lopo filming a moko. Let me go back and look at the live stream and see if I po filming a ngata I lau tala noa. Ona wa mo faisi umi o kalangoa leo kere role pe ka po kalami. Okay, I know. Right? So, leo lon mire la kako a makamai. Okay. Ia lesa ngata malta to po kalami le la ko fo iku wa. Va ila le fa ka ile tu wa. La ko a makamai ko mele ko iwa. Po ka sela fa makala ingo la ka ale foko uruang ini mele. Ia la ka koe foi tua. Le ngau kala ngoa ngai molo uroa lai ola ngale foko au o maltala ni o lai mokur ka kopo kalami. So, hallelujah. Thank you, Lord. Tu se Jakopo. O le la tatu tala noi le sou. Jakopo nom ta upu mua. So, o le tatu o uman tatu tala noi le anganga. O le tangata le e a foi. Lo tatu tala noi le anganga. O le tangata le lena whanau ia keriso. O le la tatu tala noi le fiafine nei le sou. So, o le sou la, o le tangata lea, o le tangata tuai lea, e mana o mia le toi whanau fo wina. O tō matua for salamo ta vita le fai mai, salamo rusu matoru, you restore my soul. O le sou la, e toi wha fo wina, pe o le sou lo le tangata le e au, o le toi restore. Amini. O le anganga e whanau, o le sou le wha fo. Amini. Le tātou tanoi nei la, i le ila fo, i le vahenga le o le sou, maritala le tuspa ia. I le tusia a le Jakopo lo na mta upu e mua foi upu e. Is it 23? Jakopo. Hallelujah. Ko vai me wavi e se no to the soul lo ko foi ko. Tusia le Jakopo lo na mta upu mua. Foi upu lua tasi, foi mai. O lea foi, ia la foi iai mea ele lea uma male leanga e sili ia talia male faa maulalo le upu ua totoina o lea e mawhai ai o na whaolaina o outou wanganga. O le upu leo te manao i e whailoa atu. O le upu, for me wha Britannia, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. O le upu le whaasa moe to ina ia le upu lea le whaaliliu mai ai. O le whaaliliu le upu anganga o ne whela foai le whaonga ina le upu anganga ma le upu sou li whaaliliu o le tuspa ia. Ai o le upu e leni le liliu mai ai. O lai li liu mai i le upu lea soul ia po le upu lea wha liu ina mai i le loto. So, o i la le tusi lea pe a whai e. Le lau whaonga ina i le upu lea whaonga ina le tuspa ia wha Peritania. Ona fu o le vavai le whianga inga fau. Lau o umana vavai mai luma le vavai ina o le anganga ma le loto. Wha mai ia awane i tau le anga ina o tātou anganga ato uma mo tātou loto whaatasi mo tātou tino i le whio mai o Jesu Keriso o no inga o i tōru vaenga o tangata. So o ila o le tala noa le whai upu lea i le soul po o le loto a o le whaaliu e to i ina sa mo i le upu anganga. Le la utango e va ese le upu anganga ai tu wai le upu loto. Is that alright? Fa mai tala tuspa ia o lea foi ia la foa ia i mea ele uma mali leanga i sili ia talia ma le wha mawalalo le upu ua totoina o lea e mawhai ai o na whaolaina o outou loto. Nela ua vesi le upu anganga o le upu le wha liu mai ai o le upu sou. So, ina ia, whaolaina o outou loto o ila i le tala noa Jakopo i o le tala noa Jakopo i tangata whaolaina po le tala noa Jakopo i tangata ua umana whanau le anganga. O lau o ola le anganga, peitai,
e le I whaaolaina le soul, pe le I restoaina le soul, o la lava e ola I le tangata tuai. O I lai le soul, e tatau ona whaa, tatau ona whaaolaina. Amen. Pe to restore per tala ale salamo foi mai. E te toi wha fo isia mailo wanganga, I o le upu wanganga lai na, tau fo in wha li liu o le soul, te toi wha fo isia mailo wa, lo loto, ia po le soul la. So, o I fo ila, you restore my soul. O I la lea, e te tauna restore pe o le fali. O le fali, o se fali tu wai. Ai, toi wha fo. O le tangata foula ia ke riso, le whameta le tuspa I o se o ia ke riso tangata fou, whauta ua mawai mea tuai, u whaafawina mea umalai tala no I le anganga, the new man in Christ. Whamaila I o tala le tuspa I el moko e nito e ono, wha upas fumat fitu o le ua anganga whaatasi ma ke riso e tasi le anganga. One spirit with God, with Christ. Tasi ele anganga pea whaatasi lo wanganga ma le anganga o Yesu, tasi ele I o le anganga. O I lai le soul, o le restore, pe toi whaafawina. Whamele tusia Roma, o lona mata upu e. Roma, o lona mata upu sifuma lua. Whai upu e lua, whai mai. Aua fo tau te ami o whaatasi ma le nei lalo langi, ai peitai, ia li liuina I le toi fuata ina o tau loto. Amene. For may do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Lai tala noa, for may e whaafowina o tātou loto ai whaitauru tusia Roma, I le mataha upu mua Roma, o lai tala noa paulo I le aupa ia. O tangata ua talia Yesua e vea mali I mawhaaola o tangata ua lātou iloa, le whaola tanga ua whaola ina o lātou wanganga ua lātou talia Yesu. Peitai, o la lava e tuai o lātou MAFAUFAU. Ona fo I whanau le anganga e le whanau se MAFAUFAU. E tu maua le MAFAUFAU tangata o le anganga lana whanau fauina, o le alaen manao I le apostolo iana tustusinga, ia whaafau MAFAUFAU tangata pe renew o lātou MAFAUFAU, changed their mind. Sui o lātou MAFAUFAU ma le tangata tuai I le tangata fau, MAFAUFAU o le tangata ia keriso ona o oio tangata fau, ia tatau ona e MAFAUFAU la, I lea, I le tangata o oio tangata fau, awana I toi tu mau o I lea, MAFAUFAU ngotuai. Wai e paulo le awala, e suia lo wola Faaleagaga, e te fiu e te tau mawhai te angapongi, e sui lo wola Faaleagaga, a le suia lo MAFAUFAU, I le kai suia lo wolanga. Ia, o le te le I o le vaenga o lo MAFAUFAU e whai o na whametala le tuspa ia, o le loto I le anganga, o le ola le whaavavau, o le loto I le tino, o le oti le ai whaavavau. Which mean o lo MAFAUFAU, e ta tauna whiri lo MAFAUFAU, a e whiri I le anganga, pe te MAFAUFAU I le anganga, e te ola lai le ola e whaavavau. A e MAFAUFAU I me o le tino, matala tuspa ia o le oti e whaavavau. Si, o I fo ia alua kuas, ka li e marakere o whesidi. Po o I o le langi, o I le o le langi. O le ala manino, o le manino le afo, I le whamatalaina mai tono vaenga I e tono o le tangata so, e restore lau tātou so, pe e toi renovate lau tātou MAFAUFAU. Tātou atu mua le tusi lea le mua, kore ni tolo na mata upu e. O le lua kore ni tolo na mata upu e. Se fulu. Ono fai upu e tolu ma le lima. Fai mai. Awa e ui lava ina mātou sāva vali le tino mātou te le tau wha le tino. Awa o a upenga lo mātou nei tau ai le wha le tino ia. Ai wha malolo sia ai le atua ai le petia ai olo. O loo le peti I lalo māsalo salonga ma mea maululunga uma ua whaasia sia I le mata upu a le atua. O loo whaato I lalo ina manatu uma ia ana ia ke riso. Whai mai, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds,
casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. E le o tala noa le whai upu lea I po ta ua I le upu ti Apollo po ta ua I sa tani tutonu I whaapeo se taua mari ti Apollo. Ona ua tele na tātou tua ia fo ti Apollo I le tele o mea, which is, I'm not blaming you. Ai oi, o loo tala noa le tuspa ia I o tātou MAFAUFAU. O I o loo whamai e tātou te a, solo I lalo olo maolulunga, ia o olo la. O olo e peio, o mea fo I o tangata a fo I peio o atunuu yaso la, e ile olo fo ile le fai le pā, fo ile le fai around e peio olo maolulunga, e pui pui ala ia se atunuu wa. E pe fa pe na fo ila tātou MAFAUFAU o iei mo meo olo maulunga. E mafua na avea nisi o vaenga ma olo maulunga ia I tātou mo tātou MAFAUFAU. E mafua mai ona ua, what do you call it? Wa umino tātou MAFAUFAU wai. Ia whaateta inga o tātou tatonunga Faaleagaga nuu. Ia o le tele I o tātou tatonunga Faaleagaga nuu fo I lele. O le ua whainga tāla o olo umala na o MAFAUFAU le na o lo whaasanga tau le fina ngalo le atua. Whaateta inga ia e le tātou tatonunga fo I lele ia o ala mai. O le MAFAUFAU o leisi o leisi tangata whapea ia a whai sa mai whatu lo utama. Ka kau fo ilanga mai whaku au, pe mai whaku lau whangau. Ua avea la le MAFAUFAU le na o se olo po o se talitonunga ia o saisaitia ia la le MAFAUFAU tangata o le olo malosi la le mea le na. O le isi fo I tangata ia a whaina na oti ia pe sa maliu se si o le ainga ono le kānesa wa iei fo le MAFAUFAU o tangata e expect umalawa ka kaunga feo ki umala kou le kānesa. Wa avea la le MAFAUFAU le na o se olo malosi, it's a thought. O inala le tala noa tala tuspa ia whamai, a wa e wina mātou savari le tino, mātou te le tau wha le tino, a wa o au penga le mātou nei tau e le wha le tino ia, ai wha malolo sia e le atua e le petia I lalo olo, o a olo, whamai la ia, olo o le peti I lalo māsaru salonga po MAFAUFAUnga, ma mea maurulunga uma ua whaasia sia le mata upua le atua. O ani MAFAUFAUnga e whaasanga tau le upua le atua, whamai o le tātou taua, o le taua le mea. O lo tango le e ave ese MAFAUFAUnga tuai na. Va ese lo MAFAUFAU e afoi. Whape o po ai lava. O ke le pole po inga mali liu I kangakorko a inga furinga mali liu ni mai. Le ai te le maliu ai. Ia, pe a sui na lo MAFAUFAU. Ia, whamai o le a lava se manatu e whaasanga tau I le fina ngalo o le atua. Ona whaalava lava o tātou malolo ai. Wa whaasa o loto ina o ia keriso fo mai wa ia whaasa o loto mai tātou mai le malo le poliuri. You no longer under the devil. Wa umana whaasa o loto mai o lea le malo le poliuri. So o e lau tangata sa o loto, lea lau e whaola ina, sui lalo MAFAUFAU o le tangata o lea tua, o le ala le taua. O lo taua, o le ave e sea leo MAFAUFAUnga le anga po o MAFAUFAUnga. O lo whaasanga tau le upu a le atua, o a umangi upu po a fionga le atua, o lo o launga tuai, ma launga e o na le atua. A whai e leo ngā tusa ma MAFAUFAUnga nei lo MAFAUFAU ma sou talitonunga. O le a lava ni talitonunga na o a oinai, o e po o karikongunga wha le lotu, talitonunga Faaleagaga nuu, ia wai ele talitonunga fu ile nkaku feola I whai la aso, awar sa luar whale pe a po, ia whamei fufi le whaaka. Ino, o kele I o karikongunga ngā tātou tangata, whaalangu o kākou whangua, ia o uma mea whaake mongi, ma mea whaakaula hiku ia whai o kākou kangaka. E peo ina ia, wa whau ai lunga talitonunga o tangata. Ia e aola ia te tātou foilea, ona ave ese uma māsaru salonga ma le peti, lalo māsaru salonga ia. O lo o whaasanga tau I le fina ngalo o le atua, o le tau ala le na, e le o tala noa ni ke mongi, e le o tala noa I a sātani le foi upu lea. E ke fiu fo e su e tutonu ia le, I se me o tā uariti a polo, it's all talking about our mind. That's the battlefield, o le tau ala na. A whai e te pui lo MAFAUFAU, ma e manu māloi lo MAFAUFAU, I le mwhai furar ki Apollo, ai māloi lo MAFAUFAU, I le māloi ki Apollo ia oi. Yes,
Ona fo o lo MAFAUFAU e whaia whiriwhiringa. A whaila te whaato I lalo I lo MAFAUFAU tu ina naunga nei otu I lo MAFAUFAU. Aua fo ina I MAFAUFAU, ona I le tūlanga fo I le whaapea o atu ni MAFAUFAU nga leanga I lo MAFAUFAU na e whaapea la I o se tangata leanga. No. Ele o se tangata leanga pe a whai ke MAFAUFAU ni mea leanga. Ona o le ti Apollo, e sau le ti Apollo a vatu MAFAUFAU nga leanga ia te oe, I personally believe, e ilo tatonunga, o ai lava se au nā lea tua o le lau langi le nei, e ilo tatonunga, e ai uma MAFAUFAU nga leanga o yo lato MAFAUFAU. I say that because they are also human. O la iai uma lava, ona e alu le ti Apollo tropi ele MAFAUFAU. Pei fu ana fu mertala tus pa ia ile fa ile titania toto atu e lulu atu le saito ai laku fo ile lai mo ai laku le ole anga lulu ai le titania la tui I also remember ile taimi lau te moi ai wala foi man my dream ola umiti na faile po soli na o mea le anga na tutupu ila umiti malama I fora kai au soli Pauanga o mea la welo MAFAUFAU o mea le sa o sa le miti and I believe it's from the devil. Because o lea tua, le te mea lea tua ni miti fa pena. A o le miki renga o miki ai. Oka, maka ukia o mea lengi. O peso e thoughts fu le na tu ulo o MAFAUFAU. Waru la ngā aso o kama whai wha a whaulo o MAFAUFAU mai mea le no wa aila o miti. Si? A tonu fo e peo no whai atu. E le whaapea o le Yesu e MAFAUFAU ma leanga I lo MAFAUFAU na e whaapea la o se tangata leanga. No. Ona e latu fo le ti Apollo play le pepelo le na ia tātou whaapea wewa ai. E le kanga o oe arka ngaka ngai ke MAFAUFAU whaapea nga. Nga o oe o MAFAUFAU uma ka ngaka whaaleanga nga e MAFAUFAU I mea kaule atua mele ngei. Nga o oe ala ka li o le atua ma le fingo le akua nga ke MAFAUFAU I mo mea leanga mafoi. Ke MAFAUFAU I mea uma ia ngei e le kau MAFAUFAU. No. That doesn't mean o oe se tangata leanga. Le hai o oe le tangata le lei o lo MAFAUFAU o nai latu le ti Apollo o le taua la o le mea le na whai mai ele tuspa ia I ta battle. O le taua, o lai sau le tangata e whaasanga tau mai a te oe. So o leanga, o lo sa idia se na te sa ia ele o malo o la le ti Apollo. So o saula le ti Apollo, whamatala le tuspa ia, a upenga lo mātou nei taua ele wha de Tino ia, ai wha malo lo sia ele atua, ele petia I lalo olo, o le peti I lalo masalo salonga, ma mea maurulunga uma ua wha sia ele mata upo le atua, o lo o wha ato I lalo manatu uma ia ana ia ke riso. O lea tala noa le tuspa ia o lea tala noa manino ina ia mawhai o na ave I lalo o a umani vai vainga mani tangata tuai lean mou MAFAUFAU tuai. Whai mai o le olo le mele nā, e te tau o na whaato I lalo a whai e whaasanga tau le upo le atua, sui. Do not conform to the pattern of this world. O lo MAFAUFAU, na mafuana e tali tonu le mele nā, ono o le mea nā, na e ola I foai. Mo avea la maolo, o mea o mia oe, ma ua e shape I whapena lo MAFAUFAU. O mea umalai nei e kalangoa ku I, e kalangoa mea oe na le pauana o mea lo MAFAUFAU. A tala noa atu se mea foi lele e sau lava e te whaavai ai se ha, because o lo MAFAUFAU, na tutupoini mea foi lele ia te oe, ma tātou uma e mafuai o na limit tātou lea tua. O lea la e limit o tātou soulinga lua me o lea tua. Fo mai la ia e la foa I lalo ia ma salonga o lo whaasanga tau I le finangalo o le atua. Alleluia. Le ta ua mel tu spa ia, this is how you renew your mind. Cast down every argument against the will of God. Peon o whai atu. O ilo MAFAUFAU. Watu le. Mantua fo ia whetalainga Yesu le na whai mai le tala noa whai mai ai e te le I muri lua I lo Tino. E whai mai e man e vai se tangata ai mana o ye lo Loto. Fo mai la ia wa e muri lua lava I lo Loto. Right? O I le Loto, e mawhai ona e muri lua I lo Loto, I lo MAFAUFAU. Whawhea ona e muri lua I lo MAFAUFAU. Ok. A whai e te waai se tamaitai, a whaadela o wai wha te ta inga le, a whai o se oni tamaitai fo I lele wha pio mātori tu pāwa li, ia po o se tangata tamalo whai sto lua.
O le savali i for tamaitai, au le lei na fai e le atua. Amen, e whaafitai i le atua mo tamaitai au le lei. Amen, na fai e le atua e au le lei. A fai na fai e le atua e au le lei, e au le lei vi i ai le atua e le au le lei o tamaitai na noi na ia fai a wato. Te le o whanau au lei e le atua tamaitai. Everyone say amen, hallelujah, o e te au le lei, fai o e le atua te au le lei. A fai e va aisi a li i a te oe. O lana va ai a te oe, you know, o lai te au le lei, you are beautiful. Lai te au le lei. E le o angasala la, pe ava ai wai le angasala, se va aisi tene au le lei, right? Ai o le teimi a la e tango i le MAFAUFAU fo i le vilinga yaki whanga fo i le. You know what I mean, Wo o ilo i le loto. So, le ale mera utupu. La ua angasala i lola le loto. Ina ua entertain their thoughts. Ina ua vili laki whanga ngā po ua a vae le aka ngā wha Pio le mele na ala ina na tupu le tele o mea fui na ala ina fia tangata mata I mo meo ata wha le tō nunga I lungo lea. Because o ina lai tasina o vaenga o loo wha pea ona o ilanga sala I le loto le tangata. So o le vaaila ia I tamaita I au le lei. E au le lei le whanau o le atua oka o le au le lei o le whanau o le atua. Ai a kolosi loe lo MAFAUFAU le si kunga I le tūlanga tau last. Tūlanga fo I le mana onga o le tino. O ina loa la o lauanga sala. Ia lai tala noa I Yesu so o le soula e mana o mia le renew pe restore le soul. Ia MAFAUFAU ia te umatato atua I pe whaafeo ona restore le soul. A o I le tana no mai ai ea I lo tato MAFAUFAU I le peti lalo olo o lo o whaasanga tau I le fina ngalo o le atua. Just write down some points, tango tusi lalo. So, the reason why the thoughts are strongholds is because you have been thinking wrong for years. Every high thing that exalts itself against the knowledge of God must be cast down and replaced with the word of God. E au ina e whaafou wina lo MAFAUFAU o ai o ia ke riso o oio le tangata fou, o oio le tangata amio tonu ato o tele tangata, they always feel guilty. La lava e MAFAUFAU la tau ia o wanga sala foi. You know, aua nei e whaise anga sala o na e whaapea la ia wale o toi alofa le atu ia te oe. No, you are a righteousness of God o oio le amio tonu wale atu ia ke riso. E le o niau ngā ruenga po sau mea na whai na tau amio tonu inai oe, na tau amio tonu o ia ke riso. Amen. So, wala toi feel guilty, toi tūlai, ia ma e halu wa uma na whaamangaloina o ke riso, paule me taua, we repent. Move on. Amen. Wai whaafaulo MAFAUFAU. Suilo MAFAUFAU wai, a whailava ke MAFAUFAU Wala to telo tangata on fire mo le atua, tasi ase me sepe, whaise anga sala, I ngake ia le ua mamau a kua. Awangi pelongia o el ti Apollo, no, po le alo mamau. When you come back, lai alofa le ele suia le alofa le atua ia te oe, mai le hita fo le atua ia te oe. Whapia ua anga salanga ika leo le atua ia te oe, no. Ele o hita le atua ia te oe, ai anga sala, le alofa le atua ia te oe. Kevin, really? Yes. Matala tu spa ia a oti la mio le anga ia alofa ia le atua. Si, elea, e o tangata mio le anga ngafasio kangaka ai oki, e alofa ia le atua. His love never changed. Na fo ila alofa le atua ia te oe, awala ni pelongia o ele ti Apollo, I lo soul whapea, ona e telen tā ngofi tātou tu whaatasio tātou alofa ma le alofa o le atua peo le alofa o lo tamama lo tina, po le alofa o isi. Wafu o tātou mātua, o ne o tātou wangasala, nga ingo la I o tātou mātua ia te tātou ia po tātou wo. To God, no, He love us, for me ele se tua oi, ele ono sau mea na whai, e alofa le atua ia te oe. His love endure forever. Amen. Hallelujah. O oio le pele le atua. O le alofa I o le atua ia oi. Hallelujah. Wa whaamangalo ina fo ia wanga sala. Uman whaamangalo. Hallelujah. If a man look at a woman lustfully, he has committed adultery because in his mind he has already entertained it. A whai e te wa ai la fo laua iai le manatu lustful fo lele ia te oe ise tamaitai po se na laua whatoa au ai a whai au lele ka mai ka I fo lele. Hello beautiful. Na au lele nei tamaitai na whai ele atua. Ai a kolosi loa la le awala lau papa na. Yeah, you know what I mean. So
e tala noa ai le mātai e lima foi upo e lua valu. Hallelujah. So, te le ala vaenga lo tala noa i le renewing o tātou MAFAUFAU. So, train your mind by reading and thinking on the word. Ia whaapeo na o ina lo MAFAUFAU i le mea leo lea o le MAFAUFAU ma ia a fo ino le mea. O fo ile le MAFAUFAU le upo le atua, ma train e o tātou MAFAUFAU e whanau fo wina lo wanganga, na toi fo i mai i, e whanau fo wina lo wanganga, e restore lo MAFAUFAU, e wha fo wina lo MAFAUFAU, e whaapeo na toi restore, o le tangata tuai, e au ona toi whanau fo wina. O le tātou tino, amene, do we have time? Okay, le la whaakea kumaratino nei po. The body. So your spirit born again, your soul restore, o lo tino la. Le la kakaranga le whiawhine. Tatu ordu se Roma. Roma lo nta upu mua mua. Hallelujah. Faamatalaina tu spa I le Roma lo nta upu se fulu ma le lua. Sorry guys. Se fulu lua. Fai mai. O le nei, le ausoi, o te ai o yatu ya te outou, ona o le alofa muti muti vale o le atua, ia outou tuu ina atu o outou tino I le atua, o le taulanga e ola ma le paia, ma le malie, o le mea lea, I outou whaia. Toi, whaitau tasi tua a, foi mai, o le nei le au soe, o te ai o yatu ya te outou, ono le alofa muti muti vale o le atua, ia outou tu ina atu o outou tino I le atua, o le taulanga e ola male pa ia, male malie, o le mea lea e tatau wai ono outou whaia. Our inner man is a new creation in Christ, but our flesh is the same body. For ino le mea. It's the same flesh. It's the same person. O lo wanganga na whanau fōwina, o lo tino, e le suia. E iai la vaenga o lo tino, o ila o vai la I o le tino, tono le tusia kalatia. O lo na mata upu e lima. Let's pick up from verse 19. So, o le ala o tātou tala no I le tino. So, o le tangata lea the body, Faamatalaina tu spaia. Ua I loa tino fo I ngā luenga le tino. So, le tala no I le tino. O mea whaape nei, o le mulilua, o le whaitaanga, o le amioleanga, o le mataitu, o le ifo I tupua, o le whaitonga fiti whaataula itu, o le feita ngai, o le femisai, o le losi vale, o le lotoa, o le finau vale, o le fevae inga o maasainga, o le mataua, o le fasi o titangata, o le o nanga, o le poula, ma mea whaapena, o te mua I ta watu nei a te outou, pei ono o whai atu, ana mua, o e whaia mea whaapena, e le whaile malo o le atua mo latou tofi. So, o lea tala noa I le tino lea. O le tino lea I ailona nātura lea, o ngā luenga ia le tino, po o mana onga ia le tino. Le tala noa, le tala le tuspa ia. Whamai le tala le tuspa ia, ua iloa fo I ngā luenga le tino, o mea whapena, o le morilua, ia lau o le lisi, o le whaitaanga, o le ami o leanga, o mea umalava ia, o ngā luenga la ia works of the flesh. O ila, so these works of the flesh, e le oni ngā luenga le ti Apollo. Ia wa le fui la, whamaisi o, mahalosi ki Apollo, mea ngā o murilua, ai o le mawhaiar ki Apollo, no, o lo tino. Po tātou tino, lei o kingo la vaenga lai, i le oi. So, o afoi, o tuina naunga po tuina naunga le tino, e le o le ti Apollo la, wai kako ke le play mingar ki Apollo Universe lea. La kako ke va ai mea I le o ka ua I fo le ngor ki Apollo I, o mea umai kupu kong I, o le
ngaruenga le tino e whaapenei o le mulilua, o ngaruenga o mana onga o le tino, o le whaitaanga, o me mana o le tino, le amio leanga, o me mana o le tino, le mataitu, o le ifu i tupua, o le whaitonga fiti, whaataula itu, o le whaitangai, o le whemisai, o le losi vale, o le lotoa, o le whinau vale, o le whewaiwai inga o masainga. O amea na mana onga umo le tino. O me mana o le tino, mana onga le tino lea whamaila ia. O le matau, o le whasio tangata, o le onanga, o le poula, mea umana o mea le tino. A sui la le MAFAUFAU. Amene. A o ina sui lo MAFAUFAU e le mawhai e lo tino na ave o le mea lo e. I'm telling you, o lo tino. E muli lo tino le mea lo MAFAUFAU. Wa ilo le mena. So se mea te MAFAUFAU e muli lo tino. A whai e, mo tātou umamkako whitwhiringa, a whai leu e mafuka mai, lau e mafuta mai Australia. Sa e nofo i Samoa. Lea mea wala inga e o i Australia. Lea le mea wala ina o lo tino i Australia. Mafua mai ono whiwhiringa na whai e lo MAFAUFAU e te alu i Australia. E alu to lua. Lea le mea wala ina e whiwhiri te nofo, le mea urua nofo e mana tangata lo to lua ma. O le whiwhiringa na whai e lo MAFAUFAU. O mea umala na whiwhiri e lo MAFAUFAU. Na whiwhiri lo roto whato a whai e lo tino. So ele ia la se mea o mea na te whai le teimi nei. Na ea nga e lo tino. Na mafua o mamai ono le MAFAUFAU. Mea le na ea len fumatatu spaya. Do not conform to the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your mind. E follow la lo tino. I le mea lai whiwhiri e lo MAFAUFAU. A whiwhiri la lo MAFAUFAU i mea o le tino. Lea lai tala no tu spaya. Pio tusia Roma, a whiwhiri lo MAFAUFAU i le tino e oti. A whai e MAFAUFAU lo e whiwhiri e lo MAFAUFAU le i le ngaruenga leo lea o le murilua. A whai o leite wa aistangata pau ana o le mea leite MAFAUFAU, leite whiwhiri i ai. Ono o leite MAFAUFAU ia, mea la le nai ala ina e uana e whaatinoa. Leisi mea o le whaitaanga. A whai lavo na pau nao mea na te MAFAUFAU ai. Ia. Ono mea leilo MAFAUFAU e whai fo i leilo tino. O le amio leanga. O a umalava ni amio e whaia. Mafua mai ono mea lai MAFAUFAU i lo roto. O le mataitu. A whaine na le paua mea le tene no mea lai whai tangata ia o lai mata o le mataitu lo vanga i maka iaka fo ia le tala whea ngai. Pornography, sam. Ata leanga fo ia lungo ato feusua inga leanga i lunga le internet. A whai paua na o mea lai mata ili si ia makua i maka ikua i mewa kifanga. I wato telo nisi matua a o ngai kisi markama markenge whai langa whanga. Wei, ka pungi kou maka. Ai pe ala kou maka. A whai ele au ngai maka ko mai ki ele au ngā fo ilai tatou maka. Al mele ngai, i ngā kupa e ka pungi kou maka. E pe e whaakanga ngā maka ila ko e whaasata miti. No, a whai ele au ngai ta miti. Ele au ngā fo i ate oi. Wa iska nga whaapea a makukua nga whaakanga la i o la ko maka i me whakakamakua. No, o le tele i o mea lai nei le tauntatou mata ai. Mea fo mea peo tamaiti. Lai mama la tō roto a fo i mama mea lai maka ai. Ai aparpala mea kako maka e parpala koe maka loto. Hallelujah. So, whamaila e whaupulus fulu. O le ifo i tupua, o le whaitonga fiti whaataula itu, o le whaitangai, whemisai, o mea umaianga sa mafua mai. Whamaitala tuspa ia the abundance of the heart, the mouth speak for mai ora. O mea umai tupu mai le roto pui lo roto. Wai tupu mai ele a mio. O lo fia ula vale, mo lo fia kengeleanga, mo lo fia kamaleanga. E mafua mai a. I o tātou loto, tātou. O mea lava, o lo walofa, o mea mafua whanau me fu loto. Mea nai whamai sila le atua le loto. O le alava le manato le o tangata ia te ia. O ia alava le na ai mangaku ia ki oe. I mea umai te MAFAUFAU ai. That's a real man. So, o le ngaluenga la lea. O le tino la. O le tino le o le ieitu ina naunga nei. O i le tala noa tele. I le apostolo i le. Toa tu le kusia. Mua. Le kore ni tolo num ta upu e. Mua koe ni tolo na mata upu e. Eiva. Hallelujah. Whai upu e lua fitu. O ia tātou o nunga amata mara whai upu e lua valu a lua whawha a solo mai lalo a. Whamele tala le tuspa ia.
Tau te leilo ea, o e tau sini o i le ala tanu, e tau sini o i la tau, ai maua le tau i e le toatasi. E whaapea ona o tau sini o, ina i o tau maua, O i la tau o e tau sini o, e whai whaatatau i mea lava, o i la tau fo i wa la tau whaapea. O i lātou e whai aingo fie, whai whaatatau i mea lava. O i lātou fo i wa lātou whaapea ina ia maua le pale pala ngō fie, a o i la tātou ina ia maua le pale le pala lava. O au nei, fo i ua whaapea ona o ta moe. Le laita noa Paulo le lanta moe na Faaleagaga foi mai. E le ma le whaale tonu, ua whaapea ona o tui, e le pe ona tui o le matangi. Whamaile whai upu muli. O te whaato i laloina lo nei tino, maufa iai ma polonga, ina ne i iu ina le whaamaoni au, o au sa tāla i atu inisi. For my, I discipline my body. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. O le ale tino le tala noa i Paulo. Lai tala noa Paulo i mana onga matu ina naunga o le tino, o lafu e nofo i totonu o le tino o Paulo. Because o le upa tuspa i o le nature o le nātura o le tino o le angasala. It's a nature, o la e nofo o le nātura angasala i o tātou tino, mea le nai ala ina oti le tino. Ai sea, e oti le tino ono le angasala, o la e nofo i le angasala. Ia. Antonu e toa tele nisi o tangata, la e whai mai ke au kemingi, Kevin, uele i le kai, i le kai au MAFAUFAU leanga. Really? So, o la e nofo le, e eimo meo o vaenga, o le nofo i tonu o tātou tino. For mai le tala Paulo, o te discipline, o le discipline, e le si translation for my, I beat up my body black and blue. It's a really strong, quick word, le whaongai. Lono winga, o e matua i sasare, o lai wha tonu le tangata le o Paulo lona tino. E imana onga o lona tino. Kukusa umaka ko manga onga o Paulo. E le keime fia ai le tino o Paulo. Ai manatu Paulo. Le ai tino, o le a wha asala o le teimi nei, o le a anga pongi. He disciplined his body. O mea umalana mana o Paulo e whai. So, na ola Paulo ile o langa whaato i lalo mana onga o lona tino. Ia, o le tala fo le apostolo Paulo, ia sa ola fo ile i whaia sona a inga. Ia pena ola 5, ia skamalo Paulo le tala inga le tala le lei. Na e maua le tele ona tustu singa, ia lona nau ina ia mawhai ona peitanga to ia. Ia aile tusai. Ona, e ola fo ilona winga. E fo ila mana o ngor kamalo Paulo fo ilele. Ainga kau mawhai fo i Paulo ia. E whaato i lalo i mana o ngana o lona tino. Ina ia mawhai ona whaatau nuuina ma whaa mai a ina lana tāmo enga ia hake riso. Fo mai la ia. O te whaatonu i lau, I discipline my body and bring it into subjections, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. O le tā ua i o le vaenga lea ona even myself, ia te au ia ma o le challenge pito i siri lea ona tele i tangata whaila unga, ma tangata, o le whaato i lalo ino o tātou tino. Ona, o lailo le apostolo Paulo, o le taimi lava e nā te whaatanga ina ai, ia lona tino, e mawhai e lona tino na whaato i lalo ia ma ave e sea o ia mai lea, finangalo o lea tua. Lailo e Paulo e mawhai le lei e lona tino, o na whaato i lalo na ia, you know, his body can knock him out from his ministry. To atu tusia angaruenga, o tusia kalatia. E lima, whai upasfuma leono. Whai upasfuma leono. O te whai atu, ia o tau sa vavali i la le anganga, ona le whaia le o tau le tu ina naunga o le tino. So bring up le vaenga lea. Whamai le tala le whai upu nai sfuru ono le na el piko e lunga samsamba whamai. O te whai atu, ia o tau sa vavali i la le anganga, ona le whaia le o tau tu ina naunga o le tino. So, tatu e fwoi me tatu wata i elu mai. Lai whamai o i le elu MAFAUFAU. Whametala tuspa ia e MAFAUFAU i le, e tātou te sava vali le anganga, oi, le anganga. Amen. O me a tātou sava vali le anganga.
ona le whaia la i o tui na nau o Tino. Which mean, i le taimi le nei wa e whanau fōwina, wa tai lo wanganga, wa tai la e lo wanganga lo tangata atoa, o leo wa leader po o leo wa tai po o leo wa avea le tangata lea, o ia le na te foe ulihina lo wolanga, fa mai o whanau wa le atua e tai ia e le anganga o le atua, o i le ia le anganga o le atua, le na te tai ia le whanau wa le atua. Amen. So o ila, fa mai e sava vali le anganga, ona o tātou le whaia leo tu ina naunga o le Tino. O atu ina naunga o le Tino, le na utango lau atu le lisi nei tutonu a mata marwha upus fuma leiva. A wha mai o tātou sava vali i le anganga. Ona le whaia le tātou tu ina naunga o le Tino. O le a tono nai te tau mawhai e afo, e su e pe le kiua o lea. O le tātou sava linga rengi. Kevin whawhengo ka sa vali mo le atua, sa vali le anganga. Whawhena e sa vali le anganga, tātou atu i le tusia, i le whai upo e lua tonu. Amen. Lalo, whai mai, o le anga malu, di a maka mai le. Whai mai le, whai upo lusu malua. A o le fua o le anganga, o le alofa, o le oli, o le file mu, o le ono sai, o le mata alofa, o le anga le lei, o le wha maoni, o le anga maluma le le ngao ia, o le mai ele wha atu la fonoina mea wha pena. A o e o ia keriso ua wha asata roina i la tau le Tino maona manao, maona tu ina nau. A whai ua tātou wola i le anganga ia tātou sāwa wali fo i le anganga. Aua ne i ave i tātou mai e mita vale. Aua ne i whelu iai. Aua ne i whelo siai. Le wha matala tuspa ia o tātou. O le Tino la mona tu ina naunga. Wha mai tala paulo le tusi fume ua wha tātou wha tasina o ia makeriso. E wha tātou la tu ina naunga o tātou Tino. E sacrifice. O le winga o le upu wha tātou o le mea fo i lele o lai, e fasioti. Fo mai ua oti a keriso, o tu sala e fasioti ia le manaonga o te leo whai atu e fasioti le Tino. Fasioti manaonga pe whaasa tauro manaonga, fo mertala le tu spa ia, e aona tātou sava vali le anganga, o le ale whawhena e sa vali le anganga, e te sa vali le alofa, e te sa vali le oli, e te sa vali le file mu, e te sa vali le ono sai, e te sa vali le mata alofa, o le anga le lei o le wha maoni, o le anga maluma le le ngao ia. Fa mai le wha atu la fonoina mea wha pena, fa mai le wha upe lua wha, a o e o ia ke riso, ua wha asa tauroina e i la tau le Tino, maona manao, maona tu ina nau. So e wha asa tauro la le Tino. O le Tino, amen. So e wha nau le anganga, o tangata fau ia ke riso, whanau, e restore, pe whaafau le MAFAUFAU, ai whaasa tauro tu ina naunga o lea, o tātou Tino. Lai whameltala tu spa ia. Whamai a o e o ia ke riso, ua whaasa tauro ina e i la tau le Tino maona manao, maona tu ina nau. A whai ua tātou wola i le anganga, tala noa i le anganga, ia tātou sava vali foi i le anganga. So, o se teimi ala i lau savalinga Paulo, e lua la tangata o le anganga o Paulo la le ua whaia whiwhiringa a Paulo, ua whiwhiri le MAFAUFAU o Paulo, MAFAUFAU i le alofa e MAFAUFAU i meo le anganga, o le oto e MAFAUFAU le morilua, MAFAUFAU le ita, e le oto e MAFAUFAU i tu ina naunga o lea. O le Tino le tala no ai i, ngā ruenga le Tino, e le oto e MAFAUFAU le whaita anga, e le oto e MAFAUFAU le i le amio le anga, ma le mata itu, e le oto e MAFAUFAU i le Tuputupu, o le whaitonga fitu whaatara itu, o le whaita ngai, o le whemisai, e le oto e MAFAUFAU ni meo tua nai, e le oto e MAFAUFAU le losi vale, o le Loto, o le finau vale, e le oto e MAFAUFAU le apostolo polo na mea, laua MAFAUFAU o ia i le alofa, o le oli, o le file mu, o le ono sai, o no fo, laua sa vali ai, lea laua filifili, whametara le tuspa ia, o le MAFAUFAU i le anganga, o le ola le whaavau, lea laua sa vali le anganga, whamai leo tala Paulo le tusia korinito, I discipline my body.
Lea le body le tano ai paulo, le tano paulo i le body lea. Whamai e whaasa taurolo na tino lea. He disciplined his body. O I la le ieitu ina naunga leanga. Ai o I le whawhanga ina. Tu ina naunga na o nofo o I le la tu le MAFAUFAU. O le MAFAUFAU la i le tino. O le oti. O lo MAFAUFAU i le anganga. O le ola le whaavau. So o lea la e whai le taua lea. O le upa tu spa ia. Whamai e white e na ia le lua lea. Tato atu whai upa e sfuru fitu. Whai upa sfuru fitu na i lalo man whai upa suma le ono na. Whai mai le whai upa suma le fitu. A wā o le tino ua tu ina nau lea te te e atu i le anganga. Ua tu ina nau fo i le anganga e te e atu i le tino. Ua whete e na i fo ia mea. O le mea lea, tau te le mawhai ai mea tau te loto i ai. So o I la, whamai la ia, o I le anganga, ma le tino, whamai o le whe tau i le lua lea, e ke e le tino, e te e le anganga i le tino, e ke e fo i le tino i le anganga. Lai mana o le tino i e moe, lai mana o le tino e matua aia, mana o le tino e o nā, lai mana o le tino i e whai umamei nei, ai e se fo i le mea lai mana o i le anganga, e whete e na i la le lua lea. Whamai lo le tala paulo, whamai o le mea na e tātou te le, whai e le mea tātou te loto ai. O na whiri lola i o le loto i le mea mana o ai, whea le mea mana o i lo loto. A mana o lo loto e te alu e whaatau nuuntu na naungo le tino, whamai e te oti. Ngai whamai tuspa ia, a mana o lo loto te alu e whatau nuu mea le anganga, mea le nai ta o sa vali le anganga. So you walk in the spirit. Ai, ia whaafaula lo MAFAUFAU, e mawhai e ona e sa vali le anganga. A whai e tim lo anganga, e o whaatasi lo anganga ma lo MAFAUFAU, te rola utala ia te oi. O oi o tangata fau ia keriso, mai le eise tapu la o le whaonga ina o oi le atua. A whai e te whaafau wina lo MAFAUFAU, te whaafau lo MAFAUFAU te tari tonu le anganga, ma le taita inga le anganga, fo me o whanau o le atua, e taita ia ila tau e le anganga o le atua. Amen, o le taita i o le anganga o le atua, a whai la e tim lo loto mo lo anganga. O la makua i whaasa kaulo a i. Le eise ava no per tala paulo fo mai o te whaatonu i lo tino, I discipline my body. Makua le ai pauan mea kingo e whai, o le muli. Asea, ona au no maletino, e le mawhaina whelua i le soulu ma le anganga i tutonu o le laulangi le nei. E te tauana i le tino, so look after your body. Va ai wha leilo tino, a o na fia moe wha leilo tino i a malo lo. Wai e ile teimi fo ile leo laua ta tauna malo lo le tino, lau mana o le anganga e malo lo le tino, ona ile me usu le tai au, a o la lava e maka, ka e whare whala ele i moe le isi ai usu le kai au le ongo le ngaruenga. Na luatu la i ngaruenga u fia moe. I o ngaruenga ai sea. Ono fo o lana na muli lava ile. Mana ongo le tino e fia maka i mea lai. O mana ongo le tino. Ai a whaila o le anganga. Muli mataita ia le anganga. Amene. Te i loa le mana ia i o le taita ingo o le anganga o le atua. O ila e fitala i le atua. So now, e wha a faulo wanganga, o i e wha naulo wanganga, wha a fauwina lo MAFAUFAU, ai wha a sa tauro lo tino. Mona mana onga. Sheki, malama. Wa kaunga ko move on. Ne o dimensions i e tolu po vaenga i e tolu o le tangata. E ao ono tātou iloa, e ao ono tātou malama mai. Ine ia mawhai fo ona whai ngō whierau sa valinga. O a umala meo whaasanga tau atu i lo MAFAUFAU, e whaasanga tau le fina ngalo le atua, pele o ngatasi ma le upo le atua. O le upo atu spa ia fo mai i o tātou whaato i lalo, ma salonga uma, o lo whaasanga tau i le fina ngalo le atua. Lono winga so o se mea o whaasanga tau le fina ngalo le atua, i o tātou whaato i lalo ina. E on tātou mataha upu na, te iloa le na motu tātou mataha upu le neia fiafi, ia ma tatalo i le atua, ia toe fo e toe asiasi le tātou amatanga o tātou mataha upu o lo amata mai ai, ia so o mai ai ma tātou vaenga le nei, ina ia mawhai ona e malama i le tātou mataha upu atoa. Ia tātou a onga na neia fiafi, o vaenga i toru o tangata, o oe o le anganga, e whailo MAFAUFAU, e te nofo i tutonu o lo tino. So o lo wanganga o le tangata fau o lo loto o lea. E wha a fau lo loto, restore your soul, a o lo tino e ao ina toe a. E ao na wha sa tauro mana onga matu ina naunga o lo tino.
Aleluia. Faamanuia le atua lenei afiafi le tua lo mātou tamā faafetai lau upu fesoasoani lau fanau faamanuia tamā ia te i latou ia ma lo latou ola saʻili ia i le agalelei ma le alofa oe lo matou atua tumau atu le viiga iā te oe faaleʻeneʻeina oe tamā i mea silisili ua e faia i o matou ola ma soifua faamanuia oe tamā i lau fanau oe ua faalogologo mai lenei afiafi ia iai le taʻitaʻiga alou agaga ona le soafo o Iesu Keriso ua ole ma valaau atu ai nei alalaga le fanau o le atua amene Haleluia, viia le atua, tātou whailoai i le aso tofi, i le toi soina o tātou plokalame, ia tonu wa, ia se whaamalosi au, ia po o se whaamalosi anga whaaleanganga fo i lau sāwalinga renei a fiafi, e tusa male upo le atua, ua mawhaiona Faamatalaina nisi o vaenga, ina i mawhaiona o ina oe, wai tā ua tele lo malama o ai oe, ia e meise fo i le vaenga oe, ina i mawhaiona e iloa, le whetalaia le atua ia te. Oi whamanuia le atua le nei a fiafi o Kevin Ruiva le nei a lofa tele mo oe whaasoi fuaia.